Ya dezem perçak uçursa ki uçta uçuyacağım. Çok vay derler. Evet, burada çöp tesisini kurmasını istemiyoruz. دوام اوي حطاني شيء كله وكده هم اوير قوفله يعني حيوان ما كنا مرات بينت بتسميزك اول ودري حيوان كالصالح حيوان مرات. Bu Büyükşehir Belediyesi geldi ilk önce buraya. Dediler mesela kim imza atsa biz sizi işe alıyoruz. 400 dönüm arazi vereceksiniz bize. Evet. Normal dönüşümlü çöp veriyoruz size. Ondan sonra bugün 1277 dönüme çıkarılmış. Bizim köyümüzün geçimi sadece hayvancılıktır. 15.000 küçük baş hayvan var. Yaklaşık 3.000-4.000 de büyük baş hayvan var. Bizim köy hane olarak 140 haneden oluşuyoruz. Bütün geçimimizi biz hayvancılıkla sağlıyoruz. Benim anladığım kadarıyla sadece çöp dönüşümlü bir yapılacaktı. Bu kadar büyüklükte olmazdı. Bir de sahte imza toplatılmış. Biz bunu iyi biliyoruz. Mesela millete demiş bu Şener Şen'in filmi var ya. Bu Banker Bilo'nun filmi. Aynı o şekilde demiş kim imza atsam ben onu işe alırım. İmza karşılığından mesela herhalde 100 imza gerekiyormuş. O 100 imzayı başka köylerden de toplatılmış. Burada olmayanların imzasını dağıtılmış. Bu şekil. Burada benim anladığım kadarıyla biz tam olarak bilmiyoruz hala. Herhalde bu sarı metal gazı yapılacak, gübre yapılacak, doğal gaz yapılacakmış. Termik santrал kurulacak burada. Valla yeni farkına varmışık, bundan sonra gereken yerlere başvururuz. Belediyeye biz başvurduk, dedi valla biz bütün evraklarımızı hazırlamışık, biz yapacağız. Diyorum kendi vatandaşıyım. Bu entegrenin yapılmasına biz de karşıyız. Artı tarım, radyasyon, radyoaktif, sarı metal gaz gibi üretimlerinin ekili tarlalara da zarar vereceğini biz çok iyi biliyoruz. Bunların sinevizyon görüntülerini de bize göstermiyorlar. Bunu internetten de araştırdık. Bunu çok iyi biliyoruz. Yani bu yörenin tamamına zarar verecek bir şekilde. Artı hayvancılık arkadaşlarım da dediği gibi. Bunu öncelikle şöyle yapmışlar. Biz sadece geri dönüşümlü bir entegre sistemini yapacağız. Bu çöpten 100 dönüm veya 150 dönümden oluşacak. Sonrasında işte civarı köylerden de imza alarak 1200-1300'e çıkarılmış. Bu yörenin tamamının geçimi hayvancılık ve tarım. Bu gittikten sonra hiçbir bu entegre oluşturduğu zaman bu köyün tarımı, geliri yürek köylere de etkileyecek. Şu anda bile bizim hayvanlarımız diğer taraflara, karşı sınırdaş köylerimize gittiği zaman onlarla da sorun yaşıyoruz. Yani sınırdaş köylüler de bize şey yapıyorlar. Belediye ile alakalı bir durum. Biz onu bilmiyoruz. Köylüler olarak hiçbir haberimiz yok bundan. Yani bizden habersiz, bizim yerleşimimiz yeri. 100 yıldan beri buradayız.
Bu topraklarda yaşıyoruz. Gelirimiz hayvancılık. Yani belediye herhalde burayın zemin etüdünü alarak buranın uygun olduğunu düşünüp böyle yapmıştır. Yani bizim herhangi bir haberimiz yok bu işte. Yani sahibiz bir tarla yani gördü. Şu an direnişe gittiğimiz zaman Jandarmayı gördük. jandarmanın Nedir mesele şu an? tepkisiyle karşılaşıyoruz tabii ki de. Yani sabah arkadaşlarımız tutuklandı. Biz onları hani uzlaşarak şey oldular ama işlem yapılacak. Mesela bugün öbür gün farklı yerlerde bizim o kadar yetkimiz yok. Valiliğin şunun bunun gittiğimiz zaman dilekçelerimiz bile alınmıyor. Yani muhtarın kendi söylemini söylüyorum. En azından 10 tane dilekçe yazdım diyor. Hiçbirinin cevabını alamadım. Biz 3 ayında başvurduk. Niye bunu yapıyoruz diye. Ona bizi oyala tam işini sabit olunca dedi ne yapıyorsanız yapın. Yani artık bu yapılınca biz burayı terk edeceğiz. Yani burası çölleşiyor. Yani iklim değişikliği oluyor yani tozu, dumanı bizim hayvancılık. Şimdi biz geçimimiz dedik arkadaşlar dedi geçimimiz hayvancılık üzeridir. Hayvancılığımız ölse biz de ölüyoruz. Bu konuda bunu istemiyoruz buradan. Eğer bu yapılırsa ya biz bunu terk ederiz ya o çöp duracak. Artık yani bu noktası yok. Bir şeyimiz yok. Ona bir şey oturacağımız bir şey yok. كيجيهم دعوة خو وناقرن أمي مجادلة خو بكن بقوتا خدي ورسولي مديني أمي قزنش بكن وأمي دوام بكن سري ما قشا جينا كم نهاية شيء بكي برافيا أمي هذا دو بكشين حتى جمهور باشقاني مع كمية مجلس كدرة أمي هذا دو بكشين أمي هذا دو بكشين ودوام بكن ساوجي وأسكرتي ما لما دخلت تهديد كما برا دركه في السرمه امي فيها بكن يعني امي فيها بكن كسن امي دوام بكن بلديه ام خاباندن عرض ما فروت بالسي تريليوني ب 5 تريليوني عرض ما فروتي 1200 دولم 1600 دولم عرض ما فروتي فرنسا فروتي فلا فروتي ارمينيا ام معدول كرنن ام في شي قبول ناكن وام بجندي خوينا خو سكنانين ام نايل شي بكن بلديه ما ام فروتنن جندي فايده را يك ملي مسقالي زرج جندي را فايدتنا هي فايده مشتركو بلديه را هي واي ما konuşma خو كر عرض ما فروتي و فايده ويج بلديه راي وج فرنسا را وج امريكا راي شكري زاف قديمة حيوان ما قشي بمرين نكارين تريلور ما بقشي فالقرين دقي حيوان ما دشكرين لحيوان ما دخلنا لحيوان ما هرن برافات شوبات شي دابي او ايجا وان الاسكر ولا بالاسكر اخن ابي بياك اللي اخن ها ليجا دبي مال وحيواني ما رزقي ما قسمتي ما سلبي عردية ونيا حيواني ما دشكيني وما كشتني تشورتي ام توبي ناخذ براهر ورعاي اسكر ولا مليخن ها اولا تمام بي توبي ناخذن 1500 بس في قندي دايه 5000 دوار تي دايه 15000 و ام درن تشورا قشتغل ما دخل شفاني ما دخل نيه دواري ما دشكينن ما كباسز دكن و ام في توبي ناخذن ام ولن كشتنشي ام ناخذن و ام يسر بين كشتنشي ام بيرك هجوم كني و اسكر جيتين لجاهلي ما دخل قشادد النار جوبا ام بيرك درنيش مرة قوتنا دكي إيشي ما برنا خوشي جي دولتي راجي شي ما نخوشي و چوبيجي ام رزيل كرن دولتي قيجي يدخل لما ياردم دكي لما اردي ماجي بما فروتني نيفي إيشي ما حيوان جلغي حيواني ماجي قش مع بوي قش دقو مالاي إيشي ما برنا خوشي كاكو بازي ما فالقرينين ام كدا دارن حيواني ما تشور قشتك بازي ما فالقرينين للشفاني ما دخن خلنا هاي البازي ما كريه ما جندرا دار كذن ام ذي تشوبي قبول ناكن بقرآن امثال بي كشتين جي برا اسكريات دبي كي دبي برا امي باري خو بدن هذا صوناوي بيا نكامش قال بيرا كابي مني قال فا تشوبا ام قبول ناكن الفرا ام نكانن
ام نکام سر حیوانن کسک ما تنه بیا تنن ام گش پیرکن خونده ما تنه کسکی ما تنه یا قال رامل سر حیوانه 25000 کری پس دور دایی 100000 دوار دور دایی ام نکانن نگه حیوان دشکینن نگه پس دشکینن نکان ام نکاد ام وی شی قبول ناکن یا گرم بکشن یا جم وی شی قبول ناکن قطعیان ام دوام بکن ام خودی حیوانن ام سر وی حیوان ماجر بونن حیوان ما باشقا داره کیجان سینورداش ما ودگرینن اف امزی سخته کل ما دان امزی سخته چه کرنه اف ارداش خورا تابو کری بلدیم اف گندا ام نکا در کدار نکا سر خراکن سینورداش المدخن ما ودگرین ام در ورا اسکرتل المدخن اسکنجه مدکن ام نکا تتشک بقيام برا گنده ما براكن يجبر افتش سالفر تشينا حياني مرني ديرنا شما دوامه يعني او فابريقا سنر بالينا هناك عرب حيوان يخطينا نا اصلا ام نكان حيوان ياخذ نافكن ام دار ناف قبولنا كن ذات جي حيوان ما يارتك تكيلك توبراغ ما ابو ابيش ما قرتن اجا احمد بايلي حتى نابي ما احمد غير اقول تبع حتى سد دولم ارد مجد بيستا في تشوب الانيه اوجز خلكي رما بويدا بويا 1000 دولم جي زيادت بويدا بويا خلكي سنورداش رما اف ارد مجد كدبر سنورداشا حيواني ما درباسي خطي دبي درباسي خطي دبي او خطاناج الحيوان ما دخل دواري ما دكوجا حيواني ما نيجي دسكني دبي دولتي عرض تا اشكال كري بلا ني مالي او كمتي بخد چوبيجي چوي كمچا چوبيجي چوي حيواني ما كري دبي خواني دايم راي دولتي ملتي بلدي خاينتي olarak بخرابي هاتي ملتي ما نزان امزا قرتني ما امزا نابتي سختتي شوري سد امزا بوش yalanla dolanla girti haya merkezi jetüneyi toprağıma elde kiriye em kabul nakin biz 1000 pezi 5000 davarı 1000 pezi nüfusu gündemeyi em 105 malın em demirin em hayvancılığı nekin em demirin em bir tişti kesinlikle kabul nakin em karşı yani belediye resmen em proten mahsus parti em proten İro şunda alaka mı belediye şeftüneyi hatta mırın mi direniş mi ki em eylem yok em ve karşı em bir tişti kabul nakin teşekkür ederim. Direniş ama devam. O hayvan hatın yan ve deri ve çopeçe o hayvanı med reda dikevin cidden hayvanı med tedarin yani em perişan bunu. Viyal mekrana hayvanı men ne xwedî dibin û başka geçim kaynağı me ji tuneyî tek vî haywanî ev haywana ji destê me her em tu ji destê me naye em nika bikin tek vî haywanî başka tişkî em nika bikin ana bu mesela ne ceyranı ne tişkî em ji bo vî haywanê hatin vê derê û vê derê ji me stendir mesela haywanê me em nikan gundê dina me vedgerîne haywanê me nayê li herê دبي عردي وشوية أمناء الحيواني وورج برويا وحيواني متون يعني شارع متر حيواني ما أنا الدور مالي ما مرعبو عرض مالي مدى دس دايسر مرعبو كرني خزينة فروتني هاف تشاوا كرني خبرها مجي توني جو تشوب تيد فري تيد 200 دولم يدقري ما جو بلكي هاتي 1500 دولم عدي ما إشكال 2000 دولم إشكال كري أبزي من نام على ضاي أمن كادر أموال دار سرم كسر ما فدقرني أموال دارن قليش قيام ما فدقرني أم ikinci proje çekin am dest daysa belediye proje çope evji dibe ikinci çope evji dedik derkev gündemi livra çedik kela kahve çedik evji bütün merhamet 2000 dolum der hayvanı menna marada bazı memnun resmi kayıtem bizim resmi al veteriner hepsini tarımı enzile çevre karız dağı evi çevre mektubu بدي حيوان بس سايسي resmi kayıt abi diyoruz. انا طارمي Resmi kayıt ha. رسمي قايده Bu 1200 nüfus var. Bak burada diyor tehlikeli patlama sahası. Yani patlama taşları buraya geliyor. Bütün su yüzündeki kaynaklar hepsi kaybolmuş ha. ساعات تجي جاي تشهدك لا ولا تشهد تيجي
Niye de şey? Böyle saat gider ki. Yeter. Öbür taraf da bizim manadır. Onu da yapıyorlar. Diyarbakır'a direkt gidiyor. Var eder ha. Konuşma yaparım burada. Yok gerek yok. Biz yeter çok aldık. Yani hacı. Bu yolda gidiyorsun. Bu yol diye Diyarbakır. Hacı üzmeni. Hacı.